Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biya kita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Armelin. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sa atawanan nga agayan ayat kami kininatan. May sa akumpanya ti pagtrabahuan mi. Isu akanayon kami nga kadkadwa. Katjak ninamnama adumteng ti panubok amang dadael iti relasyon mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Armelin dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Barog, agyaman na, taintulod mo ti anak ko. Awanan yaman na nana. Ay ayatak ti anak yo. Kat aramidak ti amin para kan kuana. Ay, nasaya at mutno kasta, natan. Oh, adtuyan ti kape tayo. Ay, nasaya at ti kasta. Asikaswam anasaya at ni natan, Armelin. Unmat ananang. Sapay la kumaa, takasta kayo akanayon. Adday ta kayo manin nanang. Ni tatang manin tinalagip yung. Ay, jak ngamin kayat, ama itulad kayo kada kami. Anya ti kayat yo asawen, nana. Ay, jak kayat adumteng ti aldaw, nga adda masaktan kada kayo. Ay, kat namnamaak nga agtultuloy ti ayan-ayat yo, pinatag yo, kan respeto yo, iti tunggal maysa. Oh, babe. Nagadumatan da ito in-order mo ang makan. Amok ngamin amabisin ka. Mala, mangantan. Saan mat ang masapol nga ado ti orderam? Amo, rumbang lang nga agtipid na. Itikas na. Adan tumausar na inton agkalay sata. Dakas ka di, no ag-enjoy ta ita? Kasanon ti plano ta pa nagkasal. Ha? Ni, apay kas lanak-lahat ka. Kuang amin. Saan ka di akanayon mo nga ibaga kanya? Nga agkalay satan apaman ang makaurnong ta? Sa anak pa anak kasagana para itiday ta abanak, babe. Mawatan na ko ma. Anya? Ay na, naimbag lang. Tanakasarapay ni Sir Emilio. Tapno makarelax tayo man. Ngam sayang to sweldo tayo itang aldaw. Ayun gayam. Apay nga awan pa'y ninatan. Ay, jakman amo. Kailangan ang nagbaliw ti panakilangan na kanya. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Jak amo. Data ti makagapo. No apay ang nagteksakan ka. Nagapa kayo kadi? Saan? Awan matisaan mi ang nagkinaawatan. Ngam, mas daawak. Taidi imbagak ti kalaysa. Una na asaan kanupay ang nakasagana. Idinto ta iso ti kanayon amang ibagang agkalaysa kami. Amangan mat no addan sa baling ay ayatan na. Likliklikan na ka di, Nathan. Ha? Ni, saan mat? Wano? Adda parikot mo? Mabalin mata ka sarita, nak. Okay, aklang. Ay, ayatan na ka di pailaan. Ngamin, kailangan ang nagbaliw ti panakilangan mo kanya. Diya ka mo noan niya ti makagapo. Agtrabaho takit di. Tama nga numakita na ta ni Sir Emilio. Saan mo pa'y asungsungbatan dagiti awag ko? Kastamatan ti text ko kan ka. Saan ka matasigod akas na? Busy aklang. Isuadyak masango. Anya,
Busy akmat. Ngam adamat oras kung ag-text kan ka. Gaputa ay ayatan ka. Nathan, Armelin, apay ang nagbayag kayo? Ayan tayo papaalak nga stocks kada kayo. Ay, pasensya kayon, sir. Itulod kon iti display area. Rumbang laang, taawanan ti naka-display jay. Si Kamat Nathan, si Kapay ti ag-inventory. When, sir? Hi, miss. Mabalin ka di makasarita ni Nathan? Sino nga taday ka babae? Kan apay abirbiro ka na ni Nathan. Miss, nangagna ka di? Imbaga nga ni mami adito iti pagtrabahuan na. Uwan. Aday jay stockroom. Kapin anom ka di? Elaine? Apay nga da ka dito eh. Inyag ko lang da iti balon mo, Han. Saan mo ito nakasapulan ka? Adoy alaam ket din. Sige. Kanagtulatan inton lunch break. Agyaman na ka. Ag-text kanto inton malpas ka, ha? Tao may kasukunan. Sino tinakaamuam adito iti pagtrabahwak? Sino pa'y kuma? Ni mami. Sige ha. Tadapay na patagapapanak. Bye. Iso ka di day, Chay, ti ba no ano biyam? Apay adi mo imbagbaga kanyak. Mabalin mat nga i-break nakpay nga umuna. Sakbay ang makiayan ayat kay ti sabali. Tapno amok mat ti pagluglugarak. Armelin. Apay ang masapula siyak pailaang ti makakita. Apay adi mo imbagbaga nga dagaya man ti ilain mo. Ay na, Armelin. Ay, Diyos ko. Apay adito'y kapay anapan. Ay, imbaglaangin ta nag-text ka. Adda parikot ko, Stephen. Pugtuak. Ninatan ka di manan? Apay akas Chay. Mabalin mat nga i-break na pa'y nga umuna. Sagbay ang makirelasyon iti sa bahay. Iti day Chay nga Elaine. Elaine? Diyan ang itulog ti balon na itay? Nakitam ka diti kaus na? Madlaw nga stateside. Awan bibiyang ko na stateside. Ti Jack Macklon. Insukat naklatan. Akaslawan ay nyaman na. Stephen, kaya't konti matay. Ay saan Tinasayaat. Ipakitam kadakwada. Akayam ti tumakdermanan. Diyak ka ba yan? Kasanulangan dagiti plano may kintinatan. Kasanun ti plano may apa nagkalaysami. Ay na. Patibkerem ti pakinakam mo. Saan arumbang nga ipilit mo ti bagim kaninatan? Armelin, anak ko. Manon nga aldaw anapaliw ko analiday ka. Ken, saan matan nga umay dito'y ninatan? Nan. Ken, apay ngay adi ka mangmangan. Diyak marik na tibisin ko, nanang. Anya? Ay mangan ka kuma, uray basit laeng. Narigat ti agsakit ita apanawan. Nanang. Apay akas Chay. Anak ko, adda ka di parikot, itinagbaetan niyo kaninatan. Apay nga insukat naklatan, akaslawan na nyaman na. Ay, tsak impagarob, maaramid ni Nathan kan kadayta, anak ko. Oray siyak, nanang. Kasanon dagiti plano mi. Hangam no saanan anaragsak ni Nathan iti relasyon niyo. Ay katrumbang laeng, awaya-wayaam. Ay atat ni Nathan, nanang. Kadyak kabalan ti makiwin naswaskan ko na.
Agam narigat no si kalaeng ti agay ayat iti tao. Si kati kakaasin no kasta. Nanang, rumora kita. Ha? Kapanam ka day. Agyaman akta nakaumay ka, Armelin. Nakaorder ako iti kanenta. Saan adag ita ti masapul ko, Nathan? Kayat ko nga ibagam tipod no kanyak. Asino ni Elaine itibiyag mo? Ni Elaine ti kayat dagiti naganak ko nga ikalaysak, Armelin. Apayag inlaban. Kunak man no imbagamon kadakwada ti may papan iti kalaysata. Wen, imbagakon. Kat jak ni namnama nga ibaunda ni Elaine amang sukon kanyak. Masapul ka di atong palam ti kayat da mapasamak. Kasano akmat? Anya nga ngaron. Anya tilaban ko kadag itinaganak mo. Nobyan aklaang mat. At dadag itinagan ko ije Canada. Siyak lang tinagbati dito Pilipinas. Gapukan ka. Anyat kayat mo asawan. Idi na palabas pala kumaatawan ti flight ko. Ngam gapu tadyak kayat ti maisinakin ka. Sa anak na imanugot iti kayat dagiti naganak ko. No kasta nga rod. Saan ka nalapdan? Itat kon ti waya-wayakan ka. Saan, Armelin? Kurnusen ta ti relasyon ta. Sikati ay ayatek. Saan ani Elaine? Ngam kasanon ti flight mo ako nang. Ita ang mapanagnakam nga ay ayatan ka. Saan akon asumurot ije Canada. Agtali na edak dito'y Pilipinas. Tapno saan akon ama isinakin ka. Kasanon ni Elaine. Siya akon ti makaamo nga agpalawag kan kwa na. Manlaw ko anaragsak ka ita Juan, Steven. Ngamin, nakasarita ko ni Nathan. Kat ita, nalawlawagan matan ti panunot ko. Oh, Kat, kumusta ka yon? Siyak ti pinili ni Nathan. Uy, nasaya at no kasta. Maragsakan ak unay para kan ka. Agyaman hak, friend. Kat ita, makasubli akon iti trabaho. Ewan manungamin nga aldaw asaan ka nagtrabaho. Ewan gayam, ninatan ngay, agsubli ka di matlaang. Panag ko nakat saan tay. Saan abale? Tinapatag, naamuam ti pudno. Tapno saan atila dita ti mapampanunot mo. Ngamin, siyak ti madandanagan kan ka. Flight ni Elaine inton bigat, babe. Ket no babalin, duata ko maamang itulod kan kwa na. Mabalin met asikalatan. Adda ka no napatig nga ibaganakan ka. Kasta ka di. Naibagam ka din kan kwa na ti desisyon mo. Juan, ket pagyamanak, taman nakaawat ni Elaine. Nasaya at nga rod no kasta. Masya na kunay kan kwa na. Tamang anuan niya manin ti ibaga dagiti naganak ko kan kwa na. Sapay strikto dagijay. Noan niya ti kayat da. Isu ti rumbang amatungpal. Bak nang ngamin ni Elaine. Agpada kayo. Juan, ngam awan serbi ti kinabaknang. Takanayon matisan mi apa nagkikin na awatan. Isong ano saklatan ti agtrabaho para iti bagik. Naimbag man takas ti panunot mo, babe. Juan Iso ngamin tinsuro ni Lola kanyak, sakbay apimusay. Ni Lolak tinang padakkel kanyak. No kasta, pagyamanak ni Lolam, tanapadakkel na ka itinasayaan. Agan anad ka, Elaine. Agyaman na. Saan ka matanagan kanya? Kabaalagtag palawag kadagiti naganak ta. Agyaman no kasta, Elaine. Maawatan ka, no apay asaan asyak ti kayat mo nga ikalaysa. Amok ngay ayatom ni Armelin.
Katsapay la ko ma, tanaragsak to ti pamilya abangunan nyo. Uray si ka, Elaine. Sapay ko ma, tamaam-am mo mati lalaki amang ipatagkan ka. Armelin, pasensya kan kadagiti na isawang ko kan kaidi. Lamin, mabuto ang akmatlaang kadagiti naganak ko. Tano saan ko ang maiyawid ni Nathan iji Canada? Siyak ti pagpungtutan da. Ngamita, nalawlawagan akon. Saan kon apilitan ang makikalay sa kanya? Agi amanak unay, Elaine. Amok asikati ay ayatan na. Katsapay ko ma, taaywanam ni Nathan. Di ka madanagan, Elaine. Ahon gayam. Agan-anad ka akanayo na. Di mo liplipatan ti umawag, inton makasangpot ka ijay. Sige, mapanakon. Ita, planuan tamatan ti kalay sata. Basit pa'y matiurnong ta. Uray saan matamasapol ngayong grande ti kalay sata? Tinapatag, ay ayaten ta ti tunggal maysa. Sa bagay. Adaawag mo, babe. Juan, kat ni Elaine. Hello? Nakasangpot akon. Oh, kumusta mo tandita? Mom, saan ang nagungat dagiti parents ko? Kasama ta dagiti parents mo. Naimbaglaangan tanaawatan da. Pudno ka di? Wen, kat ko na ni mamim. Mabalin kayo kanong ag-migrate ka ni Armelin ditoy. Mailiw da kanon kan ka. Ha? Kasta ka di? O sige, tapagsaritaan mi day taabanag kini Armelin. Agyaman ak unay kan ka, Elaine. Armelin, napintas adamag. Maawatan datan dagiti naganak ko. Agpaiso ka di, babe. Kalpasan nga rod ti may sa atawen, nagkalaysa kami kini Nathan. Istrikto dagiti naganak na, ngam pagyamanak, tainaklundak para iti anak da. Ket ita, makumikum kami iti negosyo nga impatakdermi. Alakastan, ket agyaman ak iting kay panangi drama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Armelin. Pagayam Armelin, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Kastay kunadan, no talaga aparaken ka, uray asino pa'y ti agdebdeb pa, awan to ti makalapet. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Armelin, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaditi mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.